times when I consider all the things I've done, and looking back now, I may have been wrong, but I did it my own stubborn way, only way I knew how. And since then I've taken some blame for my faults, but there's so many inside all of these bloody vaults, it's almost impossible to trace their start. Sometimes all I remember is what I've taught to myself, with no help from anyone. I guess it doesn't really help. I feel so small. Subes. No, grazas. Con este frío que vai, Dani. Dixen que non. Dani, mira que eres nena. Eres peor que a ela. Mamá, que non, que marches. Pon polo menos un xersei. Mira, trouxe unha sudadera, pona que te colle o frío, Dani. Mamá, que non, que marches. Dani, sabes que se non pos a sudadeira, cóllete o frío e enfermas. Que non! Mira, Dani, cando te pos así dasme medo. Pero fai o que che dé a gana. Ás 9 na casa para cenar.
Bueno, se das? Non, teño eu. Esta quen é? Non sei. Quen és? Chámome Marta. Chámase Marta. Eu ainda non sei como daban feito o lume sen acabar coas pans. Podo ir cazar? Non, xa cho teño dito. Aquí está. Grazas. Queres sentar? Sí. Un pouco de queixo? Grazas. Boas tardes. Boas tardes. E ti quen és? Perdoa, non quería molestala. Pero estou a buscar a dona dese xersei. Ah. E quen pregunta por ela? Son a súa irmá. A Lercha. A que? Nada. O xersei deixoumo de recordo. De recordo por qué. Porque lle caen ben. Que pasa? É porque evitei que a miña prima a matara. Non te preocupes pola bonequiña, Aínda lle quedan as perniñas. Por onde foi? Por ali. Por certo, está moi mal iso de roubarlles os mozos ás irmás, pendanga. ¡Vai rañala! Paros! Un paso máis e vai para o ceo. Veña, por ese pai laroco que non te quere. Ti segue, máis na tua conta. Veña, pousa no chan. Por favor. Ai, que medo. Pobre Úrsula, teñe medo ás alturas. Veña, que é a miña boneca favorita. Artefacto. O que? Artefacto? Palabras encadeadas. Veña, quen gane, leva a boneca. Tonta. Tapete. Tediosa. Sátrapa. Barba. Va. Vas perder, irmanciña. Vagalume. Mema. Mamá. Hola, mamá. Pero que vos dixen? Son as 9:30. Pero que vos dixen? As dúas diante de min. There are times when I consider all the things I've done and look